This is out last night, but it's late, and I'm trying not to sleep. Kaya pa. Cause I know when I'm and when the daylight comes, I'll have to go. But tonight I'm gonna hold you so close. Yay! We're going to... We're going to Bantayan. Yay! Off to Bantayan. MCRT and then Tanan. Hi guys, so we arrived here at Hagnaya Port. Sa Mutabukta, mga 1 hour, manitang biyahe pa. May kapor, dili siya ko. 1 hour ang patabok to Bantayan Island. So, ako naman na, uy, lagi kita na magpila. Uy, ginawa ko kayo para ma-expose mo na akong beauty. Charin. Smile! Future MPRCs! Video na. Kaya para sa vlog. The future MPRTs at the back. Ay, nakasakay na misa. Barge na ba? Barge or boat? Ay, barge. Ano yung feeling? Back. Go. Hi, yung M.A.M. Kinsa pa yung nasa likod? Hi, MDRT. Tagtagtaguan, kaya ron kuwan. Yeah. Vlog na ba ni? Okay, we arrived in our... Lakay, sir. Ano siya tawag ani? Basta Pearl of State. And then, look at that. Abay, naday kay sa amo ang kaning pang picture-picturean. Perfect. And then, dira din ang dagat. So, diba? Perfect. Oh my God, can it down? And then that one. Hello. Hi, what's your name? Patricia. Hi, Patricia. Hi, Pat. You're from? Yes, Ay, gabi kay ka awan na pubadera na no. Gabi gini si Padera. Hubuan gyud ko niya. Say hi. Hello, gabi si Jess no. Hello, ay! Hello! What's your name? Jess. Hello, I'm Jess. What's your name? Hi, I'm MDRT Claudine. Magkano na po yung AP nyo? Galing ka. Ano pumunta na Hindi po ang APE ang problema, yung FYP po. Ala, yung One FYP. year po is 600,000. Thank you, BM. Hi, BM. Yes, so si BM yung... Wow, nga na magtagalog. Fine. Oh my gosh! Look at that! 700. Hindi ko, wait lang. Uy. Nga naman. Uy, hindi ko sinat ko. Pero, oh my gosh! Hi, UM. Hi, BM. Thank you so much, BM. Say thank you, BM. Yes! Hindi ito magiging posible. Charina, kung wala si BM. I love the living area, di ba, UM? No? Kanang pasabog, kanang pang family siya, pang karaoke, and then the dining. Kung sa kaluag ang living, give inot, diri sa dining. Pero, pasawan, OMG! OMG na na yung room! Pwede na ko here. Ay, pwede na ko here. Ah. So, ito yung sa second floor. Extra beds. Ang daming extra beds. Hi, anong yung name? FYP niyo po. Wow, grabe kayo. MD, oh my God! Dito ba magpapasabog? May mga closet with hangers na yan. OMG, I will prepare everything. Open just the window. Wow, man. Wow, bougainvillea. May bougainvillea. Sa pikas ko ha. Ay, ilan mo dito ni BM? Oh my God, ang ganda na ng CR. Wait. Oh my gosh! Let's go to the... Oh my God, Lau, dito ako. I deserve here. Oh my gosh! The master's bedroom. Di nakalaw ka, yaya man daw ka. Hala, ipasabog ang ilok sa vlog na ako. Grabe kayo pag inan na, oy. Oh my God, may closet. Oh my God, ang ganda din. Wow, sabak kayo ko, uy. Tingnan ang sabak kayo ko. Oh my God, may... Oh my God, this is the best part. OMG natin!
ko. Oh my gosh. So, nandun lang yung ano. Hindi ko alam. Ruins lang tawag niyan. So, tatalon lang ako dyan. Cliff. Perfect. Ayun mo, naalagay mo yung mga kachismisan din ang mga kanagakakita sa vlog. Like, namin mga kachismisan. Okay, so, murag feeling okay. Feeling okay, diri na lang ko kaysa mag-extra bed na lang ko, no? Kaysa dito ko sa ubos. Kaya ano, okay na ba ako dito? Nahadlo ko kay ang bintana ba? Sige, ingon ni BM? Ana si Alot. We will have a snack and then Ana si Harold. Abi daw niya matulog. Uy, pag inanaka. Uy, kami kay kapat do. Sige. Sige, Pat. Ha? Sige. Uy, gabi kay kapat, uy. We're here, preparing kung sa nga outfit niya. Kapag kay Bungkagoy, kay kani magud kani siya pang Cebu City na ni. So, ang ilalom ani ang bangbantayan. So, kailangan ako pong kakakon sa akong videohan para kabalo ko sa positioning nila. Hi guys. So it's our First nag-sleep day. pa magud sila mga nag-sleep pa sila. So I thought na lakaw. Tsada kay among gistayhan o diba, as you can see kani entire o kanan duha. So nara din na cliff diri mag-igor yata mo ambak. Mura igor ka mo ambak and then oh my gosh. Oh. Hala, hagdanan kay siya tsada kay siya. Perfect. Perfect. Law. Ato ta dito ay mag-picture yung tata. Ay, halo. Hello, no. Dali kay halo. Pasabog diri. Dili ta magpasabog. Hala, ay, sige. Hindi. Hi guys. So we're going to the... Actually, mauna mong gistayhan na rin ang katong ruin. So, plan pa man ako nga kanang hala. Kanang dapat magpa-picture ko ana nga area unya. Abay naman kay sa ato ala. Perfect. MG finally na nagid ko diri the ruins, like it's so beautiful. Amang itatag spot asa. Kana na highlight. Hala. Mao gani. Like asa. Don't worry, nagkuhan ako ng pag-isa. Murag chada diri nga part. Wait lang be. Na ba diri? Wala. Murag asa bang chada nga artwork dapat. So this is the ruins and then dagat na din na siya. No, so na mga pictures dito. Chad actually gid ang data. Dili man. Normal lang ang video. Oo, ano man. Chad kayo diri. Oh, like chad kay diri lang. Pero late. So kami actually duha nila kay nag-billiard si Kinsa? Si Jess and Pat. Yes, and then ang uban natulog pa. Oh, morning ruins and then you just need to tabo and then ano din mga abaligaan na dira no. Dayon diri. Nice show my. They have barbecue. Oh my gosh, after picture mag-dinner na po. Ay, lunch. Snack pa. Snack pa din ni? Hi, heavy snack. Hi, AMBM, MDRTCUM. Annyeonghaseyo. Pasabog. Ipakita na yan. Vlog yan ni Day 1. Lahi na ginana siya si Guy. Yeah, oh, perfect na daan. Change outfit. So we're going to the safari tour. Yeah, so we're riding this. Pak and Garty. Pak, pasabog. Ha? Kulubig na ito sa make-up. This is out last night, but it's late, and I'm trying not to sleep, 'cause I know when I wake, I will have to slip away. And when the daylight comes, I'll have to go. Yeah, so we're done here. I'm gonna hold you so close, Virgin 'cause in the Islands. So